na nteto nkurukia kari na kinya biashara ba annex mushine jua maua ne bethirite bakiuria kanisa ya PCA ethirwe ikibakira ndagata iria ethirwe ikimomorwa ne ngari kumakiri kanisa eji haria nabo murungamiri wa kanisa eji ethirite akiuga bo bate miaka nuntu eji ni ngugi ya thirikari nabo akari na biashara bau bakenenkera kanisa eji ntuku mugwanja bethirwe bakurikia gwaka ndagata eji. Baingi ba akari mushino mawiki mbe South bethero baumite itura ria annex itura nandi bakwathira bali na thina inene ya ugiendi kumana na kiria bakwathira ni ndagasa iria barauniraga kumomoronirio ria kanisa ya PCA ntwitiyitwe kirikirinyagi kinene kiria kiri ugwati kiribo na gutuma kinya biashara inyingi ikaringika bunene na kuba kimenyaga ni kandagasa gakimumwe karia bathondekerwo ni batiri gakugenderagwa na maguru na ngari inini na ni meya manene kanisa ya PCA ibathithiritie gukamomora ndagage turigarite ni kanisa ya PCA bayira na ngari no ritobonene bakurugira ndagasa nei bombo miunanga nigaba kola mgavana. Kwa hivyo ngavana tu batite kuthithia ka bridge ka ni kanisa yongwe bati kuruta muthitho yo tuthithirie bridge no tukinya ndakaire cio thithambaire ngari yao cio nthoni rantere ngui na kwa hivyo tukwa kanisa ntuku mugwanja batuthithirie bridge mbere tutayukia atu kinyari ku kaneriko tuthithirie njire na mpwe mono no tuitukunoga na kinya tu na turitera ngugaja ujo na customer nyibo tuchumbuka mono bakijira aja njira ino yo tutumaira kinya gweta kinya mucika ibo na ni batiri kugwethwa with due respect no ntu antu bainginya karibandeje kaba bena thina thai juri mukana jo ntuku mugwanja juria akariba baitite kirikanisa ya PCA annex na kutukianiria na mukarigiti wayo na ugite kanisa tithondeka thirikari ya county niyo iri na mbesa ni batire twikuthondeka. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, mushine o Maua, kaunti ya Meru.